دم باش وهدار و تماشوان انهیجات برنامه روژوا ایرو دل گل بمن. پرسا یک ریزی آنگو یک هلوستی روژوای کردستانی مجاره سرکه یا روژوای کردستانیه. جالی انجمنان اجتماعی یا کردی سوریا انه کسی هر وها آلی پیده و پیامن ارینی درباره دیالوگا و تیم را گهاندن ری ببرین انه کسیش کردستان 24 بخورا گهاندن کن زمینه یک اتمسفرک باش یا دیالوگ پیدا بویه و مجارا یک هلوستیه یک ریزیه لسر ویب نمایی دوم دکه دوهی بخواه جیگری هف سروکاتی ری ببریا خو سرج کردستان 24 لی پشتی ویجی فرمانداری حسه دجی لسر تویتر خو دست نشان کرن کو پینگاوا یکم به ارینی گشتی انجام و نها آسا دویم آ دیالوگ دست پیدا کرد. برپرسین روژوای کردستانی هر وقت دیارت کن کن پیشگریا بشیندن این کردستانی دوی پروسه ده گلک گرنگه. پرسا یک ریزیه گرنگی اوید پروسه نهاده سکنا جیهانی و آلین کردستانی ده پروسه یک ریزیه ده دگل میوان روژوین ایرو سروکی گشته پارتیا سوسیالیستا کردستانی مسعود تک جسودیا میا دیاربکر و سکرتری شپیلا پیش روژا کردستانی سوریه ریزان شیخ موج هرن آلمانیا ام دی بگرندست و بنرقینن تماشوان انهجا برنامه عامه و که دست نشان کری لسر یک هلوستی و یک ریزیا کو لروژاوای کردستانی بریوه دیچه روشا پروسیا یک هلوستیان لروژاوای کردستانی گهشتی آستکی وسا کو زلحیزین جیهانی جبو پیدا کرنا دیالوگ کردی دناو بینا آلین کردی ده دناو حودانکی برفرح دنم دناو به امریکا اف دمکه هر وها فرانسا جیجبو دیالوگا کردی پیوندیه کی خورد لدار خستنه ام دست پیکه ده تماشامان انهجا در باسی دیار بکری دبن دگل سروک گشی پارتیا سوسیالیستا کردستانی مسعود تک دنباش که مسعود از جوی پرسی دست پی بکم ده پروسیا ایرو ده گرینگیا یک هلوستیا کرد ده آستا هرمی ده آستا جیهانی ده ده چه واتی ده یک گرد تجمره بنرخینه Evar baş kak Cemal. Biraz ev keyif hoş bum. Baş ende vakt amdise geçtiğine hevdu. Reka televizyon jibe. Bu gor bir bavriyamın yekreziya kurt hemi de mi geringe le düzürüfe iro vakta merif peşatın o rudanın roçlatan avin Türkiye o dünyayı tamaşatke yekreziya kurda yekreziya mala kurt jehemi de mi gerinktere o jehemi de mi pevistire. Civar eve ku pişti şavve korona, pişti pandemim dünya berbi dünya ekunu etçe sistemin hemu valatın mazın bu taybet sisteme tendürüste van tekçüye sisteme aboriya van tekçüye korona ku merv karabi çağı xebine ancak bu vesaile dibine ekonomi, iktisad و سیستم دزل هزان تک بریه. جبونه و یکیجی نها لدنیای akademisyen, alim و پسپور dünyayı pişti pandemi ve çavabel servisler oku değişini lekolina çetkin u saxuya ya ev roşalata navien bu taybetiyle devletin ku beşeki Kurdistan'ı bindeste vandaya lüve derece evi rubidet. Bu gor biri bavriyamın gorankari demek ki nezik da az peşbini nakim. Mümkün demek ki nezik da gorankari berbi xirabiye yapçetin. Yani le Türkiye astkarın basali Türkiye bikim. Le Türkiye sistema takkesi, sistema serokatiya bu şiveyi Türk ve zakti xo ve zulmü zordari yoxu ser millet, ser utaybeti ser geli Kurt ve tuntur bike
zaxta ve pırtır be. Ev yekajı nişane ve o gelek nişane heye ku devlet Türkiye o sistema serokatiye Türkiye bir şey Türk bu bir şekli tuhaza derslatı yoku berdevam bike. Kek Mesut ev siyaset Kek Mesut min dixwest ez wê pirsêj te bikim. Kek Mesut niha Amerîka, Fransa, li gor agadariyên me wekî Kursan 24 got me wergirtî, heta Brîtanya û Almanya hêzên hevpeymanan giştîn piştgiriyek ji bo diyaloga Kurdî li Rojavayê Kurdistanê dikin. Gelo jê tevgera Kurd li Rojavayê Kurdistanê de heta tevgera Kurd bawayekî giştî jî ev yek tê çiwatê ku hêzên mezinên cîhanê taybetî cîhana demokratîk piştgiriya diyaloga Kurdî yek helwestiyeka Kurdî dike. Keke Cemal bi rastî dengê te baş nayê lê qasê ku ez tê gehiştim te pirsa ew yekî kir ku ew lê yek nêzîkbûna hêzên Kurdistana Rojava birî baweriya min li ser ev nêzîkbûnê çi ye ez bawer dikim te ji min ev tişta pirsiyar kir. Bêguman her hewlê ku her karê xebatê ku bona yekrêziya mala Kurd bête danîn tiştekî pîroz e û divê piştgirî lê bête kirinê. Ji îca sedem û vesile çi dibin bilavên. Mala her hêzê ku navxweyî û derekî mala wan ava be ku hewl dide yekrêziya Kurd were pêk anîn. Ji bona vê yekê jî ev tiştekî pîroz e o cî destxweşiyê ye. Evê ku nisbet bi Kurdistana Rojava dixwazim du sê têbîniyê min piçûk heye pêşkêşê ve bikim. Wexta ku me bihîst di nava NSK û PYD'yê de nêzîkbûnek heye guftûgo dest pê kiriye me piştgiriya vê guftûgoyê kir. Me got di wextekî guncav de ye û tevgera Kurd li seranserê Kurdistanê bi taybetî lê Kurdistana Rojava rûberûyê xeterekî mezin e. Ji ber evê ku devleta dagîrkerî Tirkiye gelek navçeyên Kurdistana Rojava dagîr kiriye û Tirkiye siyaseteka bi rastî zîrekana bireve dibe. Aliyekî Rojava, Rojhilatê Rojava li gel Amerîka rêkeftiye, Rojavayê Firatê jî li gel Rusya rêkeftiye. Di siyasetê ku di nava Rusya û Amerîka de nakokî wan hene ji wana îstîfade lê dikin û hêdî berjewendiya xwe lê Kurdistana Rojava cîbejî dikin. Demografiyayê Kurdistanê digore. Hêz û grûpên çekdar ku ser bi Tirkiye ne û cihadîstin li wana tîne li vê derê cîbejî dike. Ewan hemû xeterekî gewre bûn, xeterekî mezin bûn li ser Kurdistana Rojava. Ji bona vê yekê jî bêguman ne tenê devletê Tirkiye hemû devletên dagîrkerê Kurdistan ji bê nebûna yekrêziya Kurd, yekrêziya hêzên welatperwer sûd wergirtine. Tirkiye jî ji vê yekî sûd wergirtiye. Ji bona vê yekê jî lê yek nêzîkbûn tiştekî baş e karekî pîroz e. Lê hinek têbîniyên me hene hewl û koşûş. Belê em dê vegerin Kek Mesut em derbasî Almanya dibin. Kek rêzan dembaş. Kek rêzan niha li gor tê ragihandin. Niha diyaloga di navbeyna NKS û PYD de diyar e li ser çend astan birêve çûye ji alî birêvebirên NKS'ye alî birêvebirên rêvebiriya xwe ser tevdem hesê de jî tê dest nîşankirin ku asta yekem erênî derbas bû. Dikarî atmosferek baş li ser asta yekem durust bibêj bû. Asta duyem jî. Gelo ew asta yekem çi bû? Li ser çi babetan ê ku
انک سه او پیدا کاری بون اتمسفر که ارینی پیدا بکن گر دجمره دیار دم باش براستی او گاوای کمین یا گوهات آویتن دنابرا انجمن اجتماعی کردی و پیاده دا بهترین سر نرینا سیاسی بو نرینا سیاسی یان نرینک گشتیج بو پیشروجا سوری نرینک گشتیج بو مافی کرد سوری دا نرینک گشتیج بو رژیمش بو پوزیسیون دوان چارچێوەیە دا از باور دکم لەڤاتنێک باش هاتیە کردن یعنی ئیرۆ از باور دکم ئەو نەرینە سیاسی ئارێنی لێ هاتیە کردن دنابەرە هەردوو دنابەرە ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی و پەیەدێدا ئەو گاوە گەلێک پێویست بوو گاوە گەلێک گرنگ بوو نەخاسم یەکەمین جار کوردن سووری کاربن لەڤاتنەکە سیاسی بکەن نەرینەکە سیاسی وەک هەڤ لێ بنەرن ئەv نەرینە سیاسی یاگۆ بزەلالی نەرینا خوا دەدا ناسین گە رێژیم نەماکارێ رێژیمە خوێنمژە رێژیمە گەلک زۆرداری لە ملەتێ کورد و ملەتێ سووری بە تەواهی کریە وەکە دینجیکێ دێناسین کورد کارند ئۆپۆزیسیۆنێ دە کار بکەن وەکی دن ددێ خویانی کردن ئەv نەرینا سیاسی یا گۆل هەفتوو کردنە نەدژی کەسێکیە نەدژی تو دەولەتایە ئەو بتەنێ ji بۆ یەک هەلوەستا کوردیە ji بۆ مافێ ملەتێ کووردا ji بۆ پێشەڕۆژە سووریە ئەس باوەڕ دکم ئەv نەرینا سیاسی یاگۆ هەفتوو کردنە لەسەر تشتێکی گەلێک گرنگ بوو و ئەv دەمەک گەلێک باش بوو ji ber کورد di قوناغێک هەری زەحمەترە دەرباز بوون دەمێ چوویدا ئەv قوناغên تاری بوون ji destpêka Efrînê heta serêkaniyê ev qûnag pêdiviyek Kurda hebû got nerîneke siyasî li hevdû bikin. Bêguman ev gava yekemîn gavek pêwîst e û ez bawer dikim jî divê gava pêwîst de divê hinek rixnayî didê pêşiyan Kurda ev rixnayî wek xiyarek stratîjî ji bo hemû Kurda didê nasîn îro yek helwesta Kurdî wê bikevê xizmeta pêşeroja Kurdî de wê bikevê xizmeta hemû milletê Kurd di her çar parçeyê Kurdistanê de wê bikevê xizmeta milletê Sûrî bi tevahî de ew wê nedijî kesekî bê ji ber vê jî kê ez bawer dikim ev qûnaxek nû e û gaveke yekemîn e ya mey giring ew e her qûnaxên rojên werê em ê çilo karibin berdewameya va diyaloga bikin ji bo ku em bighine ئارێتیک سەرەکی ji bo hemû ştê din di meselê aborî de di meselê rêvebερî de kek rêza min dixwaz her duê çerçeveyê de ji te bipirsim niha diyaloga Kurdî aliyên opozisyona Sûriyê xwe çawa nêzîkî diyaloga Kurdî dikin her wiha aliyên sivîl demokratîkê Sûriyê çawa li platforma diyaloga Kurdî li Kurdistana Sûriyê Rojavayê Kurdistanê temaşe dikin براستی وەک مگۆ جیکێ مگۆ ئەv دیالۆگا کوردیە گچێ دەبێ نا دژی کەسێکیە ez bawer dikim ew bêhtir karibê opozîsyonê geş bike wê karibê bêhtir wê xurt bike wê karibê bihêlê opozîsyon bêhtir karibê di pêşerojê de bi rola xwe bilîzê ya ew jî kê ew jî dezgihê mafên mirova yan dezgihê civaka sivîl hemû jî kê wê bikevê şêwekî dî de şêwekî tev de Kurd bi hemû opozîsyonê wê ka yekîtîk di navbera hemû de çê bê wê bikevê xizmeta pêşeroja Sûrî de ez bawer dikim heke bi aqilî opozîsyon لێ بنەرێ یان jî kê çi rewşenbînê Ereb yan jî kê çi civaka sivîl gerek piştgêr bin ji vê diyalogê re gerek alîkar bin got ev diyalog herê sêrî ji ber ev diyalog di pêşerojê de wê tiştekî baş bike wê gaveke baş bavêjê ne bi tenê ji bo Kurda ji bo hemû xelkê Sûrî ji ber ev diyalog wê bikevê xizmet hemû pêkhatiye Sûrî de ji ber vê jî kê ez bawer dikim yan dirist rast ya dirist yan rast ewa got piştgêriya va diyaloga bikin weka hemû kesekî Kurd yê got xwe dibînê xizmeta milletê Kurd Sûrî de dike dibînê giringa piştgêriya vê diyalogê bike ji bo di rojên werê de karibin cih bigirin di Sûriya nû de Belê spas bo te kekê rêzan em dê vegerin em derbasî Diyarbekirê dibin kek Mesûd niha sekna Tirkiye beramberî evê diyaloga Kurdî wekî ku negatîv bû Wezîrê Derveyê Tirkiyeyê Mevlûd Çavuşoğlu di hevpeyvîna xwe de li gel medya Tirkiyeyê destnîşan kir ku
نه اوایی که پوزیتیف الوی دیالوگی تماشا نکن حتی انا کسی جبره ندوی باوریه دبی کو او دکاری نونری تیا کردان حمو بکی نونری دنجی هنه او جی وکی بینگا وکی نیینی لهمبری وی دیالوگی هات نرخاندن تچاوادن نرخینه ککمز که جمال دیسا پروبلمی دنگه یا لی قاسیو از تیگشتم بیرو باوری خو پیشکش بکم برای که از بجم دوی نقطه که هیا تخازم بجم و بگور بیرو باوریم گلک کرینگه او دیالوگ کرد به کرد یعنی انا سکه و پیاده تشتی که باشه لی بگور باوری من کمه دوی هزندن کو نه de anaseka da digirin ne ji peyda da digirin hezende ji de beştari ve pevaje bin beştari ve diyalogu bin o ev ji bu xo bine beşek ji ve diyalogu jiber ev ko ev ko le dervay ve diyaloguna avana beşek mun le lahatın yan peymana doho ko hevleri jiber ev ko اگر او پیواژو بردوامیه پیمان هفلیر دهکه دوی همه بیشتر بونن و هر دو پیمانا دوی دیالوگانو داشته جی بگیرن اوی دوی وارده او کماسی هیا و دوی ام اشارتی و کماسی جی بکن و از هیویدارم اوانا جته دا بیشتر بن و بگیشتی همه هیز و لایانن کردستان روجاوا بیشتری وی پیواژه بن. بله سپاس کک مسعود بله کک مسعود سپاس هم دی وگرن ام در باسی آلمانیا دبن که کریزان نها گیری دای دیالوگا کردی روجابای کردستانی هات را گهاندن کم امریکا جی هزین هف پیمانان جی لسر عردی خودی پلان کنه خودی پروژه کنه و دی چرچوبیا و پلان و پروژه خود دخوازن نزدیک هایی که کردی پیک وره هون و تومتی گوتی کرن یانجی اف رخنه گوتی کرن هون شوا دخوینن هون شوا دنرخینن از باور دکم ایرو یعنی هبونا امریکا یعنی دولت ناونتوی یگو ایرو الجه لکردستان سوری دگرن یعنی بتوایا سوری جه دگرن از باور دکم نه یعنی کرد نه بر پرسیارن بهاتن آوا یعنی جه گرتن آوانا لیاز باور دکم ایرو سوری بتوایی گلک دولت هنا ایرو جه سوری دگرن و رولکا گرینگ د سوری د لیزن جبر از دخوازم و ببیجم بریارا سوریا بتوایی نماد دسته سوریا دیا لی ام یعنی گرک وک کرد ام کاربن جوی هبونا وان ام سوده بگرن نخاسم ایرادک ناونتوی ها یا گو ایرو دخوازه گو کرد لهفدو بکن کرد کاربن بگنا قوناغکا گرینگ د لفهاتنه دا و اف تشتی هناکی از باور دکم نجه رخنیج کردارا تم تهمتی کسا یعنی که دزگهن یعنی که گل کس هنا یگو دجی کردا آخفن تم وات تهمتا بکردا و دکن از باور دکم اف تهمت ت راستی جره تنیا جبر نامن یگو نما امریکا انیا یعنی ما فرنسا انیا ما کسک نه انیا ایرو سوری ایرو روشا سوری بتوای کریزا سوری بتوای هشتی گو گلک دولت جه بگرن حق روسیا به ایران به ترک به امریکا به هر کسی جه خو ایرو سوری دگرتیا از باور دکم اف یما ام وک کرد کاربن جه سوده بگرن ام کاربن جبر وی نتم امریکا یان جی دولت ناونتوی ویل سوری بن از باور دکم ام کاربن جوی قوناغ برنگکی سیاسی برنگکی درست ام لبنرن ام کاربن جه قزن جه بکن ام کاربن لفهاتنا خوا یا سیاسی یان ابوری یان لشکری حموکی ام بروجه بری روجه ام بکار بینن جبر او تشت وی ببن د پیش روجه دا جهکی گلکی گرنگ یعنی
از باور دکم کردستان سوری و ببی پیش روزا سوری دا قناغه که گل کی گرن سوریا بتوایی و چلو ام دوی ابکارن ببیجن چلو کردستان عراق قریبو دو وقت کی دا رول که گرنگ بلیزه د پیش روزا عراق دا از باور دکم گاوا اف لفاتنا سیاسی یعنی لفاتنا کردی چه ببی و او بکوی و واردا و او دوی شوی دا و خدمتک باش سوریا بتوایی بکی جبر اف لفاتن جاردی ادوباره دکم ندجی کسکیا او بهتر جبو سوریا بتوایی جبو کردایا جبو حمو پیکاتی سوریا جبر ویجی که کرد یعنی ایرو گرنگ بونه که کردا هیا گوکاربن بخورتی پشتگیریا و دانوستاندن و دیالوگی بکن و ضغطه بکن آلی کی دا هر یک دوی تشتکی جو خداخه جبو گوکاربه و دیالوگی ببی سری جبر كريزان هروا دوي كريزان من دخلت زوي برسي بكم نها هم بري ديالوغا كردي هن إيريشين كوج آلي ولاتين دردورا روجاباي كردستاني و تركيا رخنه دكي في ديالوغا كردي جالي خوبه تيغو تنكو رجيما سوريا جي دخوازي في ديالوغي تيك بدي اف ديالوغا قدنا بينا انا كسو بيدا دا سبيكري جالي خوبه تركيا جي في حوداني دكا سكنا كرد في تشاوابي الحمبري وان بلان وان تيك دانين ولاتين هرمي همبري ديالوغا روجاباي مدخواست تشتكي دي ببيجن براستي اف يعني قافا اف لفهاتنا كردي هري سيري وبكا في خدمتها هر كسيده نبتني خدمتها كردا وخدمتها بيكاتيه سوري ده حتى وبكا في خدمتها يعني فان دولتي هاوير دور ده جبر او لفهات ندجي كسكيا از في دخوازن ببيجم يعني هك ترك بخوازن دجيتيا في لفهاتني بكن قالك شاشن جبر وجارة يكمين وكرد لفهاتنا كي بكن وبكا في خدمتها سوريا بتوايدا ترك اف ايرو رول او ارك بهتر فان دولتي نافنتوينا يجو ايرو جهل السوري دقرن يجو ايرو جه للروجلاتي روجافاي كردستاني دقرن او كاربن ضغطك جدي لتركابكن جو بشتغير بن جبو في لفهاتني جبر وبكا في حتى خدمتها برجوانديه تركي بيش روجا تركي دا از باور دكم وبكا في خدمتها كردستاني بتوايدا بكا في خدمتها هر كسي دا جبر فيجي كي تي خستن هر دو الين يجو ايرو ديالوج دكن جرين يعني تي خستن جو كاربن بجدي في ديالوج بنسيري جبر اف ديالوج تكس تيدا ناخسري يجو هركس ويجي سوده بقري از باور دكم جبو فيت اشتهاناكي دفي ام كاربن وان اسطنجيا هدي كيم بكن ام وان زحمتيا كرد بكن بله گلک سپاس که کریزان ام درباسی دیاربکر بن کک مسعود من دخست از گرینگیا پیشگیریا کردستانی این پارچه دنیای کردستانی با دیالوگا کردی لروجاوایی کردستانی چیه گرینگیا و نرخاندناویش تبکرم فرم قاسو کاز دبینم همه هزن دلسوزن نشتمان پرورن کردستانی چه کردستان باشور لچه کردستان باکور لچه کردستان روشلات پیشگیریا و پیواجایی دکن هر وکی می گوت هر حاله که بر یک رزیا کردا وره دانین او خدمت دوزاگلی کرد دکه و پیشگیریا همه آلیان کردستانی بخواه دبینه جوانه وی که جیم از باش دبینیم که هزن نشتمان پرورن بشندین کردستانی پیشگیریا و پیواجه دکن او هم جبو کردستان روجاوا پیشگیریه که خورده هم جه بر پرسایتی آوان گرانتر دکه جبر اوه که از بچه نکارم تشتکی بیجم لی چرا سرکرنا پرسا کرد لی کردستان باکور هیدی گردایی bu چرا سرکرنا پرسا کرد لی کردستان روجاوایا جوان اوه که جه هر بویاره که لی کردستان روجاوا رو بدد و به قازانج دوزا کرد و کردستان بید او ری لبر ایمه لی کردستان باکور جی خوش دکه و هیوی ایمه گرم گرمتر دکه و هز دیده بمه که ام پرتر کارو خواباته بکن بله گلک سپاس سروک گشتی
یه پارتیا سوسیالیستا کردستانی مسوته کج دیاربکر تلگل من بوی سپاس رضا شخموز سکرتری شپیرا پیش روژایا کردستانی سوریه کج هرنا آلمانیای تبدیل تماشاوان نیجا هاتن داویا برنامه روژاوایی رو حتی برنامه یک دنا روژا